Allah se više obraduje pokajanju svoga roba nego čovjek koji je u pustinji izgubio svoju devu, na kojoj su mu bili i hrana i voda. Pa izgubivši svaku nadu, legne da čeka smrt, a onda iznenada pronađe svoju devu pored sebe. Od silne sreće taj čovjek čak pogriješi pa kaže: Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar, pogriješivši od prevelike radosti. Zamislite tu sreću, taj trenutak kad misliš da je kraj, a onda shvatiš da si spašen. Takva je radost Allahova kad mu se vratiš iskreno. U drugom hadisu Kudsiji Allah uzvišeni kaže: Ako mi se moj rob približi pedalj, ja se njemu približim lakat. Ako mi se približi lakat, ja se njemu približim hvat. Ako mi dođe hodajući, ja njemu dođem žureći. Suština je prelijepa. Dovoljan je iskren korak prema Allahu, a njegova milost prema tebi dolazi još veća. Pa čovječe, šta čekaš?